hano ushaka kubaza abantu bapinga ubuhanuzi, abantu batemera ubuhanuzi, kubera iki Evariste Ndayishimiye arwanira muri Kongo ntatsinde ariko akagumayo? Kubera iki Evariste Ndayishimiye arwanira muri Kongo agatsindwa mu buryo bugaragara, abona nawe ko yatsinzwe ariko ntatahe? Uzi umutego Imana yamutezemo hari uwupinga cyangwa se utanapinga ukabitahura. Uzi umutego Imana yateze Evariste Ndayishimiye muri iyi ntambara yo muri Kongo. Ntabwo Farawo Imana yari kumwicira mu gihugu mo imbere, ntabwo Farawo yari gupfa atageze ku nyanja itukura. Evariste Ndayishimiye ameze nk'umuntu uri gukururwa mu mugozi kujya muri Kongo cyane, ndetse na eforo nyinshi ari kuzishyiramo, imbaraga nyinshi ari kuzikoresha, nk'umuntu uvuga uti bitebe bitebuke ndi kurwana muri Kongo, agashyiramo imbaraga ze zose. Kubera iki Imana itigeze ishyigikira Ndayishimiye n'umunsi n'umwe? Kubera iki Imana yahaye imbaraga M23 ari inyeshyamba ikaziha twigwaneho, hari umutwe udashoboye? Kuko nubwo twavuga ngo bafashwa n'u Rwanda, ariko kuba u Rwanda rwabafasha mu kinyegero bitari public, ntabwo iyo nkunga Uburundi bwifatikanyije na FARDC, ntabwo wavuga ngo hari impamvu iyo ari yo yose yatumye Burundi butsindwa Imana itabirimo. Nemeza ko iyi ntambara Imana niyo yirwana, ni nayo yahaye Evariste Ndayishimiye itsinzwe gutsindwa, ni nayo yahaye M23 itsinze. Ni ukuvuga ngo urupfu rwa Evariste Ndayishimiye ruri muri Kongo, urupfu rwa guverinoma ya CNDD-FDD mbibasubiriremo mbibabwire, wasanga amatwi yanyu afunze. Umutego wanyu biri muri Kongo, kandi umunyarwanda aravuze ngo ukurikirana akaryoshye kahakura inda y'akabati. Undi aravuga ngo inzira ntibwira umugenzi. Okay? Evariste Ndayishimiye intambara yatangije byitwa ngo ari gufasha Tshisekedi, buriya niwe Imana iri gushaka. Abakongomani Imana kubaha sapoti ingana kuriya, kandi ntabwo iyi ntambara izasubira inyuma jamais. Ndi umuhanuzi, nitwa Prophète General Marite, ntabwo iyi ntambara izasubira inyuma. Wicara utera agatebe ndagushya ingero nyinshi, ntabwo izasubira inyuma. Minembwe izigenga, muri Nord Kivu na Sud Kivu Sultani Makenga iki gihugu azagicamo kabiri. Ibyo ngiyi Bible, ngiyi Bibiliya, ntabwo turi kubraga, ntabwo ari akawunga. Bibiliya ivuga ngo hazabona ishyano, uvuga ngo iravuze itavuze ko ngiyi Bible hazacikamo. Evariste Ndayishimiye we agiye kujya muri Kongo. Iki ni igitero cya nyuma kigiye kumujyana muri Kongo, cya nyuma na nyuma. Ni ukuvuga ngo agiye kongera yidekarare kwisubiza ibice bimwe bigize Kongo, ari Bukavu, ari Goma, ari ahandi nihera, ari hano Uvira, ari muri Minembwe. Aho hantu hose Sebarundi ararwana intambara yo gupfa no gukira ngo ahisubize, ariko ntazahisubiza, ahubwo ni urupfu rubunga mu muntu, ngo amatwi y'impene, kandi amatwi ari mu rupfu. Ni urupfu rubunga mu muntu, umuntu akabaho atazi ibiri kujya mbere, kugeza ubwo agwa mu mutego ubwiwe yikwegeye cyangwa yihamagariye. Nta handi umutima uri, ararwana, ashyiramo imbaraga ze zose, afite n'abamushyigikira, afite n'abamufasha, ariko itsinzi nta n'akadomo k'itsinzi, reka da. Ahubwo ni ibintu nawe ari kubara akavuga ati harya ubu itsinzi nawe ubwo umubajije yicaye neza ukamubaza, niva ntabwo azi icyamujyanye muri Kongo. Kandi intambara
ni ukuvuga umujinya wa Sultani Makenga kuva uyu Wiringoma yapfa, umujinya wa Sematama na Rugabo ku bwa Makanika, umuntu ugomba kwishyura iyo fagitire n'umuntu witwa Sebarundi. Abantu bapfiriye mu Gatumba, abantu bamaze gupfira muri Kongo, ingoma ya Neva na Neva n'igisirikare cy'abadede n'imbonerakure, ni mwe mugomba kwishyura iyi fagitire n'iyi ngorane iri muri Kongo, hatabuzeho na Evergreen akadomo, kandi nimwe muri bubyishyura. Uze kwanariza, uze gutekereza urebe, kubera ko abanyamurenge barababaye, abanyamurenge bararushye, abanyamurenge batatse imyaka irenga nka 30 cyangwa se 40 bababazwa, abarwanda fo bababazwa, kandi ntabwo ari Uburundi bwabendereje. Uburundi bugiye muri Kongo ku ngoma ya Ndayishimiye, Perezida Nkurunziza bageze bashaka kumujyana yaranka, aravuga ngo arakijijwe. Ntabwo rwose Neva niwe ubonye ikirombe cy'amabuye y'agaciro muri Kongo, agira n'igisirikare ashora yowe na Prime. Ubu noneho Prime yabyishyiriye mu minwe ngo ashaka kurwana, ariwe wiyobereye urugamba, kuko ngo izindi zose zaranza. Avuye ikisasa ngo yemereye Kisekedi ko bari bwisubize Minembwe, ariko ngira ngo nabwo uramubeshye. Ni ukuvuga rero abantu bapfiriye muri Kongo bazize intambara, bazize imitwe y'inyeshyamba, Neva niwe ugiye kubyishyura, ingoma yawe nigiye kubyishyura, n'aba basirikare nibo bagiye kubyishyura. Kandi ubu noneho mukoze ikosa, kuko mugiye kurwana abanyamurenge bari kwibuka ababo baguye mu Gatumba, mugiye kurwana abanyamurenge bari mu kirasoraso cyangwa se bari muri konekisiyo itari nziza, bari muri etambi. Umwe avuga ati umwana wanjye nka Rugabo aravuze ngo Efurayi niho yaguye, n'abandi. Noneho ni ukuvuga ngo Uburundi bwabaye nk'ubwitambika iterambere ry'abanyamurenge. Excuse me, hano rero iyi ntambara nibwo mugiye kuyibona. Ejo baragerageje kurasa, ariko ntibyaba ari ibintu bifatika 100% mu Minembwe. Nimudekarara intambara nyayo, barabambutsa Tanganyika n'amaguru na Uvira barayifata, nta muntu n'umwe uri bubababarire. Uya aha hagiye kubisibaniro cyangwa haba ingwano ihagarariye izindi zose muzi cyangwa mwabonye. Perezida w'u Burundi rero uyu mutego Imana yamuteze ntabwo afite amaso yo kubona. Ingoma ya CNDD-FDD ntabwo afite amatwi yo kubyumva, kandi ni umutego pe, ni umutego udasanzwe mugiye kugwamo. Ariko kuwugwamo akaje karemerwa, kandi ngo akaje gahimwa n'akakazanye. Everest Ndayishimiye ntabwo afite abajyanama beza, kuko Neva igice kimwe ayoboye urugo rwe, ikindi gice afite abantu bamuyoborera igihugu. Ni ukuvuga rero Neva bari abaminisitiri bose, abajenerali bose bo bazi ngo bagiye kureba ubutunzi muri Kongo, ariko ingoma yanyu ihereye muri Kongo. Kongo ibaye ikiyaga gitukura kuri CNDD-FDD na Evariste Ndayishimiye. Kongo ibaye inyanja itukura uko Musa yambukije Abisirayeli, Farawo n'ingabo ze n'imikogote bakagwa mu nyanja. Ibi nibyo bigiye kuba kuri Evariste Ndayishimiye muri Kongo. Kuko ugiye kujya kurokora Kongo cyangwa se kujya gukiza Kongo, uzajyana ingabo nyinshi kandi ujyana n'abajenerali benshi bahambaye, ariko ntabwo uzagaruka, uzaherayo. Ntabwo mvuze ngo Evariste azajya ku rugamba, oya, bazagusanga mu gihugu, inyatsi n'umwaku bizagusanga mu gihugu. Baba Redi Tabara wita 500 niyashake ubu uvuga ko ari 200. Bariya bose nibamara kugutsisura muri Kongo, kuko wabonye ko mu Rumonge barasumbirijwe, Uvira barasumbirijwe, Kiyaya cya Rusizi barasumbirijwe, cyangwa se bamerewe nabi. Bivuze iki? Bisobanuye iki? Nuko ikigiye kwibonekeza no gukurikira, hagiye kubaho ijisho rihorwe irindi. Zandahiro Rugabo yavuze ati ndabarahiye mufate ikaramu mwandike.
simvuze uwahanuye, mvuze uwavuze kandi ari nitumara kwambuka Yorodani tuzicara dusoroma imbuto tuzazirya nta kibazo dufite kuko tuzaba twarazikoreye. Nitumara kwambuka Yorodani tuzicara dusoroma imbuto tuzazirya nta kibazo dufite kuko tuzaba twarazikoreye. Ayiye mbega inanga, ayiye mbega inanga, ayiye mbega inanga, tuzaturanga dutahe. Ayiye mbega inanga, ayiye mbega inanga, ayiye mbega inanga, tuzaturanga dutashye. Ni ukuvuga umugabo Evariste Ndayishimiye buriya ari igihe uyoba ukihuta n'abantu bakagukomera amashyi ngo uri mu nzira, noneho nawe ukagira ngo koko uri mu nzira ukagiserera ugahindura vitesse ukongeraho indi ukongeraho indi, ubundi ugakandagira accelerateri ugakomeza, ariko neva iherezo rye niri. Ntabwo abanyamurenge bari burwane aya mezi asigaye, neva wowe uri ku ngoma. Reka 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 Redi Tabara buno niba ari mu mipaka y'u Burundi se abagwanya mu birometero bishoboka bari mu mipaka y'u Burundi, kandi bamaze gupima imbaraga zanyu aho bashaka bahafata. Hano rero nkeka ko source ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye nibwo bwabujije Makenga gucamo Kongo kabiri. Source ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye nibwo bwitambitse imigabo n'imigambi yose yatwigwaneho na Sultani Makenga. Ayo makuru bayazikundusha, nabo ntabwo ari abana. Burya rero bagiye kukwikiza, burya rero barakwihinduka, urajya kubona ubone barakwihindutse barakwikijije. Burya rero ugiye kugwana intambara utiziga cyangwa se utateguye, urabe warateganyije bijihagije. We na Kasipari Baratuza na Minisitiri Edouard Bizimana njya numva ngo igihugu kirakingiye, imbonera kure zirakirariye. Aha ni mwitegura urugamba, kubera ko bakiva mu kigandaro no kwibuka abaguye mu Gatumba bagiye kwatsa umuriro, ibombi ivuge, isasu rivuge. Kandi imiryango mpuzamahanga ukoroneza abama niwe ukoroneza u Rwanda, niwe ukoroneza Uganda, niwe ukoroneza Kenya, ni nawe ugiye gukoroneza igihugu cy'u Burundi, kuko umukoroni ni umwe kandi boss ni umwe. Rero Burundi buri muri francophonie, ngira ngo na Kongo iri muri francophonie, mugabo Amerika ntabwo ibishaka uko. Igiye kubihindura ikoresheje imbaraga zidasanzwe, igiye kubihindura ikoresheje ubushobozi mu buryo udashobora kumva, kandi amakuru ndayafite. Ni ukuvuga rero Generali Niyombare, Generali aba bose banza bampema, aba bajenero bose baturutse igisirikare cy'u Burundi, abari mu Burayi n'abari muri Amerika. Nigeze numva abantu bavuga ngo kuki batari hamwe, bizitirirwe naka. Ibi ni Imana igomba kubyikorera, hatazagira umuntu n'umwe ubyiyitirira. Hagiye guturumbukamo Dawidi muri ako kavuyo, Pacifica ririya, Shimamanda ririya, Pamela ririya, Niyombare aririya, mwese uko mwataraye hagiye kuvumbukamo agashami k'ingurukira mu gishyitsi cya Dawidi. Hagiye kuvamo agashami niko kagiye kubohora Abarundi, ku buryo muzavuga ngo yo Kapiteni Ibrahim Traoré mu Burundi arabonetse, Kapiteni Dawidi Soroda, umusirikare muto, umwenegihugu muto, niwo ukuye Abarundi ku ngoyi, niwo ubohoye Abarundi mu kaga n'akangaratete. Mwakira itsinzi, ibi biri kujya mu murongo. Neva nimumubuze kujya kurwana, neva
kereka Imana, niba Imana yamuretse ikamutega agatego ko muri Kongo, bravo. Ahubwo yaba yaragiyeyo vuba, yamara kujyayo vuba. Tujye gusoma muri Esteri, cyangwa se igitabo cya Esteri igice cya 4 umurongo wa 12. Haravuga ngo nuko babwira Moridekayi ubutumwa bwa Esteri, umurongo wa 13. Moridekayi nawe aramutuma asubiza Esteri ati, we kwibwira yuko ari wowe wenyine uzakira mu Bayuda bose, kuko uri mu nzu y'umwami. 14. Kuko niwicecekera rwose muri iki gihe nta kizabuza Abayuda gutabarwa, bakoroherwa biturutse ku bandi, ariko wowe n'ab'inzu ya so bazarimbuka. Ahari aho icyakwimitse ngo ube umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki. Mwakire neza ijambo rya data. Hano ni Moridekayi na Esteri warwanye urugamba n'umuntu witwa Moridekayi kuri nimero ya mbere, nimero ya kabiri n'uyu witwa Esteri. Bose bakinnye ahakomeye kandi bose babaye ba rutahizamu kandi bose bakinnye neza. Imana ibahe umugisha. Hari igihe igihugu kigotwa, hari igihe ubwoko naka busugerezwa cyangwa bukagotwa n'umwicanyi cyangwa se abagizi ba nabi. Hari igihe ubuzima bw'umuntu buba busugerejwe cyangwa se bumerewe nabi, butorohewe. Hari igihe n'agace naka kabaho mu bibazo bikomeye cyane by'ingutu. Hano uwitwa Moridekayi yamenye umwanzi wabo witwa Hamani ubahigira kubica. Ntabwo yahigaga ngo abafunge cyangwa bakoresha uburetwa, yahigaga ngo abice. Ariko usenga cyane nka Moridekayi arabimenya, ariko wari uri ibwami nka Esteri ntiyabimenya. Moridekayi ntabwo yigeze yiyumvisha ko icyatumye Esteri, cyatumye ashakwa ibwami ngo kwari ukugira ngo Imana imusubize, ngo aryoherwe, ngo anezerwe kuri pisine n'ahandi heza haryoheye amaso. Oya, Moridekayi we yarazi yuko Imana imujyanye ibwami kuba umwamikazi kugira ngo azabacungure, ariko Esteri icyo kintu ntacyo yarazi. Niyo mpamvu intambara yageze aho ikomeye, Moridekayi ashaka icyo gukora arakibura. Aravuga ati ariko twibukiranyije, ubundi uriya muntu washatse ibwami kwa Hasuwerusi, mushiki wanjye Esteri, yagiyeyo kumara iki? Niba atadukiza mu gihe nk'iki, niba atatuvuganira mu gihe nk'iki, niba atakora mu gihe gisa n'iki, ubundi ubwo uwo muntu ibwami ari gukora y'iki? Amaze iki? Arongera asubiza filimi inyuma ngo aratekereza kabiri, aribaza ngo ubwo bundi amaze iki? Ni nk'uko ushobora kwibaza ukavuga uti mu gihe abanyamurenge bari gupfa abandi bamaze iki? Mu gihe abarundi bagorewe induta n'imahama, wowe umaze iki mu gihe gisa n'iki? Mu gihe abandi baruhiye bagorewe muri Amerika, umaze iki mu gihe gisa n'iki? Doke muri situwasiyo nk'iyi Burundi burimo, muri situwasiyo nk'iyi Noro Kivu na Sud Kivu barimo, muri situwasiyo nk'iyi u Rwanda rurimo, cyangwa n'ikindi gihugu uherereyemo, eske uri iki? Uri umumaro wahe? Urakina he? Yesu aragukoresha he? Koko uyu urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira, ntiwibaze nawe kumenya amakuru nk'ayo ariko ugatinyisha umutima n'umubiri, abantu bakaguma bapfa. Ni ubwoko bwawe buri gupfa, ni igihugu cyawe kiri gupfa, abantu bakaguma bapfa. Rero Moridekayi yavuze ati sava, hari igihe wabyanga 100%, hari igihe wabisuzugura, hari n'igihe wabikora nabi. Nubwo waceceka saprusa ugaceceka wowe Esteri, kubera ko uri ibwami uzarokoka n'inzu yawe izarokoka, ariko umutego uzakurikira muzarimbuka mujye mu muriro utazima. Haleluya. Guceceka abantu bapfa, guceceka abantu bashonje, guceceka abantu bamerewe nabi barengana. Ese koko birakwiye ko umuntu aceceka? Umugabo umwe witwa Elisa yari umuhanuzi,
Samariya inzara irabagota barya abantu, barya abana babo, babura icyo barya, baragotwa, barazengurukwa, ibibazo bibazo. Ngo umwami arabaza ngo muri iki gihugu haracyarimo umuhanuzi? Bati hari uwajyaga akarabya, bati hari uwajyaga akarabya Eliya, umugaragu wa Eliya. Ngo ahita ashishimura umwambaro arawuca, aravuga ngo Imana ibimpore niba inzara yatera igihugu kuri uru rwego harimo umuhanuzi. Elisa ntabwo ibi bintu yagiye kubihanura by'i Samariya ejo nk'iki gihe kubera ko abizi cyangwa abimenyere cyangwa bisanzwe. Oyaye yabihanuye kuko abi nakeza akiza amagara ye. Mu gihe nk'iki Imana iravuga ku gihugu cyawe ukabipinga. Mu gihe nk'iki Imana yavuga ku buzima bwawe ukabipinga. Mu gihe nk'iki Imana iragaragaza ukuri kwayo ugakuba amatwi yawe ntiwumve. Ninde uhima? Ninde uri mu kaga nk'ako ngako? Nyamara ubwami bw'Imana burashyitse. Tuzaba kuri ya ngoma, tuzaba kuri ya ngoma, imibabaro n'ishiramana. Tuzaba kuri ya ngoma, tuzaba kuri ya ngoma, tuzaba kuri ya ngoma, imibabaro n'ishiramana. Tuzaba kuri ya ngoma, muririmbe tuzabeyo, nimusenge tuzabeyo, imibabaro n'ishiramana. Tuzaba kuri ya ngoma, tuzaba kuri ya ngoma, tuzaba kuri ya ngoma, imibabaro n'ishiramana. Tuzaba kuri ya ngoma, muririmbe tuzabayo, nimusenge tuzabeyo, imibabaro n'ishiramana. Tuzaba kuri ya ngoma. Hari ingoma Imana yasezeraniye abarundi, hari ingoma Imana yasezeraniye abarundi kazi cyangwa se abarundi. Iyo ngoma murayirorereye kandi mwihanganye. Reka mbatangarize ko ku buzima bwawe hari Esiteri uri bukuvugire. Iyo nkota ikakuvaho, abakuyoboje igikenye bakakuvaho. Reka nongere nkumenyeshe ko hari Moridekayi ufite amakuru witwa umuhanuzi ku buzima bwawe. Twaramenye imigambi ya Hamani, twaramenye intego za Hamani, twaramenye imigabo n'imigenzo y'umuntu witwa Hamani. Akoresha inzuzi zitwa Apuri, araguza buri kirakwezi, araguza kiramwaka, ahiga amagara yawe, ahiga ubuzima bwawe. Ariko umubwire ngo amakuru turayafite 5/5. Biguma canke ibyoroha, ndagomba kubona uwabambwe, agomba kubona uwabambwe, witanze ku musaraba, ndagomba kwambara inkomezi, bandanyura urugendo. Biguma canke ibyoroha, ndagomba kubona uwabambwe, bavuge canke babihebe, ndagomba kubona uwabambwe, baseme canke babireke, ndagomba kubona uwabambwe. Nukuvuga ngo uyu Moridekayi, uyu Moridekayi ni intumwa, n'amaso, n'amatwi yo kumenya ibiri kubera mu gihugu. Amakuru tuyafite 7/7, kuko 5/5 ni umubare usa naho Satani yishimye hejuru y'umwami wacu. Sinjya nkunda gukoresha 5, sinjya nkunda gukoresha umubare 5 nubwo uza, ariko 5 niho abasilamu basenga, aribo bakotereta nanone batemera Yesu. Urumva rero je sinjya nkoresha 5, rero mvuze 7/7. Moridekayi mu Burundi arahari, afite amakuru. Esiteri mu Burundi arahari, agomba kutuvugira. Mwemu yera arahari cyangwa Mwuka Wera agomba kukuvugira akakunihira iminiho. Nagira ngo ahubwo dutangaze ngo iratabara, iratabara, ubyemera utobyemera. Nagira ngo mbatangarize ko biguma byoroha, turagomba kubona uwabambwe, witanze ku musaraba. Uyu muntu tugomba kumubona. Nkumenyeshe ko ku buzima bwawe ukeneye ubutabazi, ku buzima bw'igihugu dukeneye ubutabazi. Ariko witwa Esiteri, ariko witwa Moridekayi, ariko witwa uwo niwe mugiye kubona uvuga bikaba,
yategeka bigakomera, turamubaniye. Ni umwami w'abami. Kubera ko harimo abantu bitiranya bakavuga ngo ubwo se ngo bizashoboka, ngo ubwo se nta kibuza abayuda gutabarwa. Ijambo ry'Imana yavuze ngo nta kibuza abayuda gutabarwa. Bahanuzi baceceka, ba Pacifique baceceka, niyo mbare yareka kurwana, Efreni yaceceka, Redi Tabara yaceceka, nakana nakabahora, mugabo yavuze no kubikora izabikora. Ariko wowe udafite umumaro mu gihe gisa n'iki, wowe wicecekeye mu gihe gisa n'iki, nagira ngo ngumenyeshe ko kandi nkubarire ko wavomeye mu gitebo, nta kiribuza abarundi gutabarwa. Neva yarubatse ibikomeye ngo abarundi badatabarwa, CNDD-FDD ishinga ibikomeye ngo abarundi badatabarwa. Je ntabwo ndi mu ishyaka ryo kuvuga ngo hayobore umuhutu cyangwa umututsi. Uw'Imana yatoranyije ntacyo kugabanya nta n'icyo kongera gihari, ahubwo ishobora byose ibigenza uko ishaka, ishaka ryayo riranguruke. Kuko nta ngoma itica, nta n'ingoma idakiza, gusa ntizikora kumwe. Ariko kila mutu na kikapo chake, nta kibuza abayuda gutabarwa. Ni ijambo Moridekayi ibyiringiro bye ntabwo byari kuri Esiteri gusa. Yizeye Imana, arongera arizera avuga ngo sava, nari niziga niringiye ibi, nemera ibi. Ariko nubwo byanze, Esiteri akasubiza ko iminsi 30 ishize umwami atamugendera, ntaho yahera itegeko nirimwemerera kujya ibwami. Ntabwo Moridekayi yacitse ivutu ngo ahagarare, biracitse, ahagarara aragowe, ahagarara arapfuye. Yaravuze ngo nta kiza kubuza abayuda gutabarwa, ntabwo turi bwicwe na Hamani, ntabwo uru rupfu ruri butugereho, ntabwo ibi biri bube. Yarashinze imbago, arashinga inkenke, aravuga ngo aha ngaha ntabwo Satani aharenga tutaratabara. Kandi koko byarangiye uko, icyo Imana yavuze no kugikora yaragikoze. Baratabawe, c'est vrai, baratabarwa. Moridekayi aranezerwa, arahimbarwa, Esiteri arahimbarwa ngo mu kwezi kwa 12 kwitwa Adari, wari umunsi mukuru w'ibyishimo. Natwe rero tuzaba turi mu birori no mu munezero, kuko Esiteri ntiyapfuye. Uriya byaraheze, ariko Esiteri igenda kuvuga hano ntabwo yapfuye, Moridekayi ntabwo yapfuye. Dawidi rero agomba kwiyumva. Ndagushimiye Data wa twese uri mu ijuru, nturobanura ku butoni, ariko kubishima no kubishaka biba ariko bigenda. Rero ndagushimiye ko urwanya intambara ku butaka no mu kirere no mu mazi, ukimika Dawidi, ukimura Sawuli. Ndagushimiye mwami kubikoreye kubahisha izina ryawe. Si jewe, sabo, si bariya, si babandi, si n'abazaza, ahubwo Imana Data, umwami Yesu na mwe muyera, nimwe mukoze umurimo. Wumvise ijambo rimukize kandi rimutabare, umukizi bibi n'umubi n'umugwanyizi, nkuko n'abayuda babarokoye. Ku gihugu dutabare, ku muntu ubwo dutabare, ku bwa Data n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Salut, nakupenda sana. Merci beaucoup. Ciao ciao.